umurubu hweju wikiyona abisha barukurengo mu rukumi batwecirwa umwaka gumwe muri ntoroko kokala kabineta na mukazi wa birabiyo muri ejo cyacha Stella Maris bahungira mizi akayibenda uburofu mugera gwa rwizi n'ubunyangaraza barukutura hihi nabwo emito y'amakuru yabane kushikibwaho Global Paints mutia kusiringi tukosa Global Mat ate mundane tukosa Global Silk Vinyl singa kwetaga wabweru wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion oba akusinga je musiga ogwo mutindo okusashulira sente zonna. Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Kale ntongera kutangira omakuru ngita Agacencwire Elias Rutugusa amwe na mutayi wanje Sande Brian uwo rumo rwo bonero nizo twishaka kusyaho echireti twatandikira mu district ya Bweju enjura yihunga okwe ekoko kinu mwana w'emyaka mwenda kandi abantu bana batunjira obutabwamani kandi owemezi umushanju na hatsitakabonekire omucyaro ecyandurumo omuri Rukiri omuri Bahanga omu district neje ya Bweju. Ofire na Rinda Joseph emyaka mwenda kandi Lucas atubanjira emyezi mwenda kiburiza misho Rebecca Nyangoma emyaka nkagane na Dorina Richirizo emyaka 10 Patience akatukunda hamwe na tuguma twine batamanywa myaka batunjira obutaka kandi bari yari Bahanga Health Center yakashatu kutunga obujanjabi yumbe nazo musenye benshi umwana w'umutaka mbere ni kumujyamisa izo mwana w'umwitsanja atumanya mugore atenzi yacweka ntabaho cyatensi yona yacweka tayo ngiza mabare ngiza n'imtumba nerti nanye ngarugwe natahiro musenye niyo ni kumujyamisa atinyo kumbe ndiyo mpure kike cye guru cyacweka abana be barumu niyo ndiyo musenge atumutuma yo gwamazima kugira ngo utemba kitana no gumwisabe yansanga musenye kikiro gw'umwana ati mbe mutire ta mukono katire kisika umwana yampyuka yagenda atananye kayizere kinde kisika ecyangwa cyangwa hagati nacyo cya Stella nitwe twasuma abana mbenta umanye hibari kutwe tuyo tugenda na nyonyi kiro mutumba gwa mfunya kwa mbarugwe na kwatana n'undi zo mwana tubaniyo twafumbata ati ndebo ndizo go mwana ryo nakaba umwana muihayo nawo muteka mugongo omukanya kake ninza kwetegereza nsanje omwana undizo turiyo twatakwata tuhiro omwana fire hasaha ombyondo rya amiziga mwisere na nebitaka kandi abana omukanya kake twabiha kuri ifo mugera gwabatwire amizi Jira yatanduka kuga yatandukira ruguru mu rusozi irukora munonga kamotoka naye buza habaho ki benye nabano munzu nabagira ntumushohore twantushohora turebe nzura nyingi yale twargunegure mutumba twasohora twazahar twatanduka kugiterera ndu yahongoza abaturani bajya government bayamba bwo barkubi kandi babayambe kuronda bakibuzire ugundi umutumbi ayiturugambira si wakagurebire ngumuzenguzire ngumwana barkweta atubangire Lucas umwana ogwe no umucyaro bakweta tushemerirwe Erinabes inzura ke kugwa kuretunga omwanya go kwirukira kimwe kuvugensi yonana na hansu bakatimba gordi ahansu hona har week nta mahana nyurire ruguru ahansu kujya gordi kiya kurumukene rwo mu musozi yasuma yaza hansi hati ahansu abumana na stebye ruguru bitanka ujya bita suma abebembezi ba district ya Bweju bwa nyuma yo kure kigwereze iki bakiro umwanya wo kureba imbere kweri mazimana cyetagisa government kwatiraho abo kuba hizira amabare mingi munonga kandi mahango no turi kutimbisa ufuka bwito na gwadikura tukubasa kuyoga amabare garemire so nsiteka hansi ye bare bihango kuba mutumbo gugabura n'uguri Jeniteka district twahurire ku rurejo tushika hasini korebe tukugendo misho n'amazima twashanga abantu basisikarirwa munonga amajuga genzire abantu abahonokireho bakirya hirwara ari Bahanga Health Center 3 bayomba tungo bujanjabi nuko hari hamasiko kugira ngo abahonokireho nibija kuterera bagumana batungo bujanjabi hari abatura barkwetombwitira bebembezo butafayo twarga
twarga ahibemba timbe feza kurya kuranze kora ngomugera kwargamu niko bagwagenda umuntu ntayagenda niho twatandikira kuronda turonda hamiza kabaka kucungirira umuntu hona twagenda nk'abantu sina cyamani waje ngo arya kunyunga wanjenga twaronda neza twakamurebere nturwo mukuronda tukubana cyamani nahari cyamani witogwe ni cyamani cyogo umuntu kufarigare akafa kamara wika ariyo kazunze ritakomecyo ronenki umusoko kubanza ya mamwita kadiya kaferaha yo mugiro tiene na security yo ne abire utene ki umuntu yafanke nko yabura support ya government yabura tiene shabire kiza hapfa umwiki witu wa family room wiki yona tiene reporter yona tiene government kwigira umuntu ntire mu dafiri amakuru agasha kwa Juliet Charles webare Juliet Charles kandi agona amakuru go busasi shasha na families ezo okukira munonga ejeferi rwomwerere wabo reka tugunuzemo n'amakuru ariko kwirarcira district ya Ntoroko bwanyuma y'abana bakurengo mu rukumi okutwekwa umwaka gumwe gonka abana aba bona bari hansi y'imyaka 18 kandi abamwe baturirwa kakoko ka sirimo nangwana n'abandi barwo mu mashomero Ebhandiko kurwa mu ofisi ya mukuru w'ebyamagara nibyoreka ko mwako guhwire abana babiki bari kurenga rukume batwekirwe binjo mbatwekirwe naba bari kutura mu kampu kurwa mu mwaka gwa 2019 mwezi gwa mwenda obwenyanja ya mwita zije boga ekeyera makagaru kurenga mutwaro gumwe mutu waneho enyanza katunyaga itaka lyeitu yanyaga amaizi yanyaga itaka lyeitu ati ndaito twayikumira hano na amaizi gatuka hano Baitu kwenda kuja samaki mu nyanzo. Tukogera rutaro. Kitero rozoro mwana wetu wa mwishe. Kafuire. Baitu hatu ni sala representatives wa government. Mtu mwadeho. Aga maizi akatuendeleza katika itaka lyetu. Baitu bantu bamukama. Abana babantu bakuwekwa. Nabakoreki. Abantu kuwa matakwa kuombeka. Kakoma president wetu tumwezengereza. Tumkoma kurundu batubia na banza na gamba twaitaka. Itaka tokeri itaka. Amagombora gari mukamuga butunga amabwera muri na Kanara Town Council niyo myanya yateganisibwe kigwerezeki kandi kahenderero hamero mizi banyuma y'ikigwerezeki kubaho abantu bakirukangira mu kampu ya Kamuga Rwangara yo kubanza na ne ya kabiri rwenyana hamwe na nezindi kuyenku 2019 abantu batwira mu kampe zo mu mbere tari kwisa kisinisa kandi kiri kushasha no kujyangwa abana babisho hiro kubure cyo kurya oburaro burungi nebijaro bagaruka bahamba babatweka kandi babura kubare Vera. Achenje na rabu bichwari ariyo mchache ja kaimenda. Ati twachanga bazana twabuza father abantu mchache na moyi ne bakorera mezenda zikire. Twasheka uriyo moyasheka because bakaba ge mchache. Ko kaba kabineta. Turi na mukazi abira ariyo muri eje chache Stella Maris. Bahungira mizi akaimenda. Ati babahuza mutungo mpereza murane birabashaho. Mwendura mbizubuki nabashaka batakubareba kuwe bushesha bazanyanja kurode byo gukora atwo twaheze kusheka twa joke twajyangwa ebikukore bibe kugenda turebereze bitabo tukuzakutuyamba reka turonde project erazo mu community kureba ngo twakore ebizubu ebirimo ebikushasha abantu Butuku Ntoroko district kandi ne Gombora ya Kanara twine enkore tale nungi yokusweza abana bacana bato kandi nico kimu nikigendera hamu no kusanga ngo abana batakahikire myaka ne batwara enda ne baruka masomero kandi ne batalebana kandi na muno mwana ubwisiki ahikire ubwire na lemwa kuyambwa kandi na lemwa kutera utambo Ebhandiko kurwa mu ofisi ya mukuru w'ebyamagara mbyoreka ko mwako guhwire abana 155 batekirwe 22 bonka nibo bazariro mu marwaro aha omushusho hari umutotsi cyagaro RDC ubwo abeturiyo mu office emperi yitwarabaho twashangamo abana babiri umwe akatwekirwishe undi akatwekirwe ankorwege bakaba byatendokea okunywa marwa aha kunywa marwa bashaba kunywa mizi abantu mu Rwanda ati kureba ngo aha abo bamama boka waza kureba ko muri yo mushomero ko kaya kwitaba rwo community waza baronda hati baraha bari mu Rwanda
abaturani begekera enshonga zona akutura mu ijura no mu nsisire zibari kuturamu. Kora muta batatuhaire itaka buri muntu arore ngo ayikarire na makage. Mama wanje kakuru kagenda mukampu webagyo rundiki ukara hano katunga cyangwa kurara hano yiwe ngalo gamba na mbere ko bariza hano umuntu bazaye bigambo bya magenda manye byaki bazaye bigambo bya hesi yiwe reka msahelo ngene kutwara wa aitaka ugendo roho kwa kintu kinakuri hapo. Enshonga zo kutweka abana abazigemeseriza ba Faith for Family Health abanyadini n'abanyishengero kugeraho ikiganiro okutema empendo kw'abantu aba bakuherwa. Jackie, let us write a letter this week to the Speaker of Parliament. It is acceptable. It is in order. Ngwembere kusangire hano tekarurwanga human. Then tutandikiraho. Nani nsaba member of Parliament wale hano. The Prime Minister is my friend. Tugende hamu. Nienda tugende hamu. Nyomweta akiki. I can even call her. Tugende hamu tweke mu officiate following up presidential pledge of resettling these people. Advocacy yange with to Ministry Government RDC. They need land, they are congested. Advocacy. Please give them land. If animals can sleep well in the game park here, you degazette some part of the game reserve. I want to know Pikara. That is the advocacy we're making on their behalf. Game reserve will go to Mono. Why should these people be suffocated here in this camp? Beatrice Rwakimaro mwishengero warahama muri ntungamo kandi rya akakiko kebyamagaro mu ishengero araganise kuratiriza enshongezo mu ishengero 3 FHI na MP ebyo n'ebintu bibiri bikuru kandi MP orukitama akakiko kebyamagaro nturaganisa kukora na commissioner witoria owa maternal and child health services na nabashaho bona mwareba abo pani manya Dr. Mugayina za kuje mu kachiko kanje aresere budget itoba kachiko ka health nito tukusharamu mwani yo muntu wayirikira kunu mukashaba ngo karubuto ni health center 4 Bajikole district hospital. I am with you ndini makuru agasha kwa Jonan Tsingwire. Jonan Tsingwire okuchondoza okukozwe ekitongole kya International Crane Foundation chikwatanise na University ya Master nkoreka ngu abantu abaheriro mugera gwa rwizi nibeyongera kwatwe ndwara ezoburofa enshongezi nizegekererwa mizi agomjerogu okugumanige yongera kubamabe reka tubirebe. Kitongore kirikureberera no kurwanira obugabe bw'entuha ekya International Crane Foundation kurugwa mu kuchondoza kwabo nuboreka ko burwire bw'oburofa buriyo nobweyongera omu bantu abaherire omugera gwa River Rwizi abw'amizi g'amarofa agarukurugwa omu mugera ogu okuchondoza oku kukozerwe aba International Crane Foundation obwo bakwatanise na Mbarara University of Science and Technology tukashanga ngu ebintu bingi biretirwe itwa abantu oburofa bukurugwa mu bigo bukurugwa mu makaga abantu kasasiro yona byonebyo nibizo mu mizi ngaretera kuba mabi twongera kumanya omuntu maneka nabene nishukari nkoreje kandi yo kineta jine ndetse cyishemere gukora kureba mutunija kumufuna ko nabe niturana ko kasirimu ombazi gwanye ningumiro mbuteka kandi nyoye takankwasire nkoreje aba batandikira kushomesa abantu omu byamagara abaheriro omugera gwa River Rwizi no kubahereza okuragurira kwabusha so hato omuntu orukuba aine obutafaro bwo gukoreshagama burukushakana joro tashemerire kuba naterana nogu oine obutafari oburukora eshagama obwa round ine chikwisha kuba babo mu magara gabo aha mwana ugo bakuza kusara so nicho nagira nti waza kuzomaka oshemerire kuchereza ekintu ekibakweta siko safe kwerinda ni kukira okutamba so ntwenda abantu bamanye
baba bineze ndwaro baba bazine bazamibazi baba tibazine batandika kwerinda kurungi ehurire getandikire na district yambara omurisisira rw'ebyamagara orukuza kumarebero bishatu ari Nyarubungo Health Center 2 omugombora eya Bukiro muhango munonga nututuretera twazara abana bitu bahurire konko mbazo koko kubota gutungire omeza ashatu agwo kubanzo gizerenda omwana wito go utwisha kuzara nabasa kufuna abnormal congenital tegakemu okuchondozo kuhona nukoreka okwo kusisikara kwa mizi gomugera gwa River Ruizi retwa abantu abari kutura inagwe obutatwara nshonga y'ebyo buyonjo okuba nkuru munonga amakuraga gashakwa Eli Akiza webale Ela Akiza tugumuzemo minister w'ebyamatungo abugine habebembezi ba isinjiro okureba nkoko babasa kusyamizi omubatura isinjiro ni imwe mu za district zero kucira kubacira habwo mushana kandi iki ni kiteganisa abantu ba buriju nangwana n'ababina amatungo doti urakakija yate kokama kulidamu ile convince metereza saka shashuna mataka akabareje kugira ngo arese kwimediye abacaginga idle time but this time tuli no additional 20 million euros so now for this metereza in August. That means that every government civil excavation people have in mind must be paid for. So as I talk now, the excavations with the excavators wakabanza batimba ko baheza kutimba bashaka ngo batimbe hashe hata bari excavator yo kutimba and people are asking themselves why are they excavating our land when we are always being paid? If you look at schools, all our primary schools and secondary schools, we don't have many by the way. We are trying to come up from who are books of the forest. Every primary school somehow they are doing amazing. Total reducing the pressure from the other villages. Kigoro batunga esente zo kweza byaro by'u Rwanda na kimwe muri singi so turwesere kumanya aho bashyitya bakatugambira abo kuba ibifeke bimwe bikatungire bimwe bashyiremo so twaturiyo tureba ibifeke bitakashyire babishika muri yari kandi batarashyire twazayo tuta ibyo mugisha murungi kurani yebyaro byona twikirizana baza kwikaye kare umurego wito murungi twenda kusima aho turebera hona kandi webare na noktora na kureba TV West turiyo makuru agacencwire kuko twicirize twanze tumure ukace tugarukana makuru agandi agarukurataho nutitera tocho mu nshonga yo konsi yo rukukora period ya 1 hour 2 hours so usanga uri busy hamurimo zire oyino mwejo mu mashomo gemikono ni muhiga kugira ngo ahagire umwana we kandi ubundi yayitaga kugira ko yamuteraho amuhe funere capital kandi amu encouraging na munonga amongereye no kushoma kugira ngo ataka ko mari video nke ya hansi kureka tekiniko nda kujinyumirwa munonga notekwa kubanza kujishoma ukagishkomunda ukajigumezamo ukagiteka revenue ukashanga ngo waba boss konko ine skill no kuba engineer konko tine skill na tuchikuyamba no itaga ko ine skill okumanya ngo ushika hakizimbe no mayete kibashicamya no manya kusettinga koramu no manya kusettinga beams no manya gukora buri kimwe konko washanga ngo ushomere just wa marasine 6 waza bachelors toka basa kusettinga koramu mwena waba engineer no the engineer wishipfuri konka hano tutereza chance yo kuba engineer oyijiri Are you in panic? Or
Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MBCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. ebyokwomeka byonjera koroba kankwanjulire ankole Crazy Limited abara kubumbira byokwombekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalole tiles, Portuguese tiles na flat top agemigongo lero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka fire bricks, max pans, interlocking bricks, otebwe partitioning blocks obumori buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent, Torino, Venezia na Sisa bakwinira na Pompeii, Malta, Double Pompeii mwena bombeche na ba engineers na contractors mwena ankole Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugaine barakoresha technology rispiria eco nabyombecyesi cyangare nka bendera ya Uganda bashangari mayiro 8 mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankole Crazy Limited tugende twombeke. Looking for a university that will shape your future and your character? Join Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Applications are now open for August intake. Enroll for PhDs, Masters, Bachelors, Diplomas, Certificates and Higher Education Access Certificates and the Faculty of Law, Faculty of Health Sciences, Faculty of Education, Arts and Media Studies, Faculty of Business, Economics and Governance, plus Faculty of Agriculture, Environmental Sciences and Technology. Students can access government loans, sports scholarships, Professor Rukare Education Scholarships and Fairway Scholarships. Apply online at apply.bsu.ac.ug. Call 0707 200 703. Bishop Stewart University. Our God reigns. Manager, ogito wagito. Ko kama tumuchidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ achumna na wearing ebyoma. Tugumiseze shanki ibiri. Bantu mwareka turgomuzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngu okushara cake ni shamushanju. Nizeze zenyune. Byo ni shara cake tukaza kunyumba. Na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo. Nikushecherera nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka. Oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera. Ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Tandika izuba ryawe na ABC Dent Nourish Fresh Up Fluoride Toothpaste ogira kasheko izuba ryona ombazgwa meino ogwatongozibwe hamtindo gwensi yona kandi gukahangura umudali gwa People's Choice and East Africa Award nigukuma kaho komukanwa karungi gweza meino kwiteshikoko cyo meino kandi gukazibera kurwara kozesa ABC Dent Nourish Fresh Up omubirengo bitari bimwe na bimwe ebirimo white gel, herbal mint gel hamwe na red gel buri ka box ka ABC Dent Nourish Fresh Up no shanga mu brush ya meno eyabsha gushanje umaduka gona mwihanga na burengero izoba bwa Africa tunga ABC Dent Nourish Fresh Up ahabwa kasheko akakusingayo. Skylight Hotel restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahibaru kwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchemo obushaza akaru ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho
Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 36 nkazoro mfarati murunji kanda gworobi rosfo nikangara konko bya mashamera nogwa mutindo rosfo insi yokushemera kwanje okuraraje nukureto kuhangara no kutekatekaje umugongo takubiyamaje no imukora ukushasha hindure mbyamire yawe no farati gwa rose form rwo farati gwa family buri muringo gwona ogo farati guruho nahati nyenchakare nebire byombisho rose form insi yokushemera kwanje rose form insi yebiroto birungi. Otwiroine chetengo chokushuma bunasi obuzarisa Evelyn Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi ari Mbarara Community Hospital ija oyetunjiro bukugu okwandika beje basya kureni kugenda omisha hishomero okumenya birakiraho tera noti mushanju 8 mushanju 50 abrinina nkaga ugambe na principal. Evelyn Health Training Institute Mbarara City improving community health. Nyebiti kubyenda Penkoni yakwera utamuhiho mu mudu nokora ekikire wanywa mpenkoni nushumurira kushemererwa urubunuzi na nobusinje nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakini cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa mutwe sinza kutambura ngasinyode ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire omwishongozi wawe ririye nabaso wakweshongorire yawe nojine ruhanga yakukunda nakukunda ifyata yayo kitaguriye tuletera Kampala omuri Serena Hotel ebiro makumesho tubikomana n'umwako kutandikana shamwenda emiryango neza kuba yigwirwe twatandikira kushamererwa jishuka ngoshigatirwa beshongozi ba gospel bakunda abaratere nanga tukashashanoka ukutaha muri mitwaro 5 VIP mitwaro 20 tebos a miliyoni 3 hamwe na nitaneza bamazireyo bishogikirwe TV West hamwe na Radio West Uganda Kumbucha Fresco Supermarket Baka Electronics Agri Motors Ankole Pharmacy Sam's Receipts JBL kumanya bukukiraho terazura mushaje 8 50 54 nkaga nina amabasha kanje kuruka yuko mbutumwa bw'abashubuzi twagumizamo na namakuru agacencwire agecweka citu ca kabiri omumbozi yitu y'abakaza barukonsya erizoba nituje kureba abakazi abarukonsya kandi barukora ubu no bunazi bwa burukwetenga okwehayo kwinji okushikiriza imyoga yombi bamwe omu bakazi abutuganireho nabo nabashaba emyanya iyo barukoramo okubatera hemyanya yo konchezamo kityo cyo bahwero konsi abana babo kurunji kandi nangwana no kugaruka bakakora emirimo y'abendije kurunji reka tubirebe. Sharon Kobsinje omukoza ha radio ya Kabarega FM omurembo rwa Hoima na jangwe mbera yo konsi omwerere kandi ayine kuzahamurumo emuretire stress ekimurugirireho okuburwa amashereka ntabe na mataga kumara kandi nkalenga gukora byone bibangambire ebinkusobora gukora kuongeza hamata ebimuhali bibangamba byamekira kumara kumureka kumara bangamba anywa amaizi bangamba kulya byokulya ebimu certain foods bangamba ndiye balanced diet
Bine bintu bangambire binge bampaga magezi kukora baitu nabo still nabikora byalema amataga yanga najangwa emyanya erukukorerwamu etarukharivu ningashaka humuro abakozi abarukuba bazire nikigumise bintu ahabwabo abarukubano bonsya kandi bine kukora nkabana stress nyingi yo mulimo so nkusabire buhakubaire haroho busobozi bwona rundo kusobora kuona twakubaire ntuteeka bakazi ba breastfeeding mothers runde ba mothers abo ntubayihamu stress yona kiyakubaire nikisoboka omukazi ayinendo omukazi akuonkya takubaire na stress abakoreda bana stress ege okuzaala kandi ebizibu ebindi manya bya mulimo twakubaire ntuborobezamu nondo kusabira ba boss bona ba employers bona abakozesa abakazi bano mukazi yahika kuzaala lenga hukumworobeza omumberegyo mukendereza waka pressure ko mulimako nuko tulime kuongerereza already ha stress yaina yokuzaala Sharon Najera ngwembe ekamjemeserezo kutunga omukozi no kugura emchebe y'amate ekyamutwarire sente nyingi bwakabana akiyazalwa amataga gatwakosaga ka one gate omukebe gukaguli between 55 and 60 kandi hatabo kwa kabana akiyazalwa kabatakatandikire kunywa muno nosanga omukebe no gugura nigumara mu nke week but we reached a point nambere uyakenda gana akura no kunywa kwe ni kweyongera naisanga omukebe gumu nigumara mu ngambe binonka bibiri bisatu so ka expense kagena nikeyongera nalenga huko kigumisiriza na kikwatirira baitu byahikize myezi nkesatu twagenda hamatagende nyoncho mwana mwonkeza myaka 2 kandi ubumbandi hamulimo harobwe entura nawe harobwe murekera mukake yakeka kandi obwe mubyokulya byendya ebindetera amata akatogo kalime supu nyingi nkuta bini zinka dodo nswiga gora ibyo nibinyanga okukaza amata mu mabere ogunajanga omwana we namusigira omukozi nobu yakubire nayenda ngwagume nawe muka kale nawe amuhereza obwire bwokulya bakuba namuherya okulya nanyewe kwenkuba nengaruka omuka nemumutya kumuleka yakize emyezi nga taya kumulekera muka myezi mukaaga kubanza kumunja emyezi mukaaga nibono taya kumuleka muka bona batandikire kulya nabana asobola kulya emmere ntaro bwekugaruka nemuntu Jackie Alese orukutwara by'abakozi ha radio ni emwe najangwa embera yo konsya no kora egumire mnonga nyawe I needed some privacy nyayendaga privacy baitu nka nyakazaire ninakonke omwana ntakutina so environment of course yabagamu some difficulties so konke omwana in public tokenda bakurole so basically kiruga hamutima konke omwana arese najang company yabo nehemyeze 3 mukazi yabazire konka ngo bwirobu tuburukumara period ya 1 hour 2 hours so osanga oli busy hamulimo oina kangambe you supposed to ninagenda ndugiriyo saha ibiri omuka nina kumwonkya nka saha 3 nikichweka so sanga in that time ndi busy maybe tuli mu meeting so issue ya obwire ebaire eri entaliba ekantalibanza muno mu process ya ku breastfeeding egemyezi mukaga hariho abashija bitugambireho nabo okuba rukwera abakazi babo babanu bonsya kandi obo bine kukora wakana yompya tunanjibwa bwange kuli kumulisha bulungi kurora yaguma aine amata kandi aine obwomezi bulungi ikono omwana asobole kufuna obwomezi bulungi nka nyine kamwe kegyo mweka yange ekyenkora ebimuhale ebyenkora biri kuranti nabahereza ebyokulya ebisemereire omuka kandi bikaba available in abundance niko omukazi bwakulya nikimukonyera kuba na amata kuonkya omwana but also nekyo kumujukiza kuonkya na kyonkikora no kumuyambaho obundi mwana ba arunda kozere bintu bingi muno runda jwahire no muhimbiraho omwana ni muhimbiraho omwana niko afune enough rest asobole kuyimuka ali fresh kusobora kuonkya omwana
Bridget Chomuhendo omushahirware rukore rya Hoima najanga uburucinti cyona ecyabakazi barukora bamu bashemerire konse abana babo ekirukumara kandi kituyambaho n'abana bo gukura kurungi babatafune birwaire batafune bisibuzo biliona Hona Chomuhendo yicyabakazi obutosha okuba bayonjo obutaretera abana babo oburemezi bw'endwara abana bo kubatakatankire kumonja nkayibwe omuzaire oine kunaba engaro nesabuni n'amaizi amayonjo kurungi n'omwana waitu oine kumukwata kurungi oine kwoja eibere enywante egyo omwana otakagimuhereze abe byamagarano bajango konsya kurungi nichwera abana butashinya no buchweka 50 harigana gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto webare Ambrose Nwagaba Katoto tuso mu district ya Rwampara abebembezi ba district ya Rwampara bakwasize ecyombe ko kimazire ho miliyoni 125 abarkwebembera Nyakabare Health Center ya kabiri bwanyuma y'ekibire cyuruho okushenywa ahabwembera mbi H2iremo Omurimo gukombeka ecyombe ko ari Nyakabare Health Center ya kabiri muri Rugando mu district ya Rwampara gukatanko mwako guhuire bwanyuma y'ecyombe ko kirwarere cyabire kirokura kandi kikashenywa twikuraho ekizimbe ekitombe kire irwaro rya Nyakabare Health Center 2 irwareri ribe ryo mu kizimbe kikuru munonga konka twafunura akasente ko kwasa kombekia ko kwa upgradinga facilities eziba kwetaza PHC development twasharamu kugira ngo tombekere irwaro rya Nyakabare ekizimbe kiboniye cyo kwasa kuragurira abantu so nirwirwareri eritubase kombeka miliyoni 125 tubombekiro OPD twabombekero na toilet irwareri twarigura busya ahubwo kuba eritwine rukuru rikashenywa aho kwanza kombeka aho CD school kandi irwareryo kuri yashenyirwe twaza umwanya gwabire gufunze kandi umwanya ogwe gubire ya buzima abantu bere bafundamo guhereza mukagubire gufunzire munonga abantu batakwika muje mwe natu twera kusima government egiti ya NRM okutombekera ecyombe ko kirungi abarkwebembera irwarero bashabirwa kwata kurunge ecyombe kweki abakozi b'irwariro nima mwatsigazo murumo wo kuhereza abantu betu obuhereza atshare bazineja kubaho abantu betu mweja kubasavinga okushakwetegesa abo kuba hati nimweje role niyo yatsigara muntu ndijo atsigazo murumo no community irwarire neriyani government tiyareke kartambika ngurira sisikare niyera ashasha mwareka abashuma bakarabaho mwareka amadrasa gakatika n'ibyanyu ekizimbe n'ecyanyu ndakakete cya Museveni ninge cya LC5 omugasho kama sasa nagambisa kya mukama wanje okali maniko mukumwete cya Richard cya Museveni cya Rwampara ekizimbe cyo n'ecyane siturinkahi Nyakabara timukimanyecho Nyakabara yeti yokozireki kandi imagine nkangaliona Nyakabare nito tunirwa roke nyenda kusima ku tractor witu na engineers bitu ba district akwakoze mu mugwamani Omugandi makuru Lions Club yarubirize kwatira Rugazi Health Center ya kana na ambulance ya class B okubahwera kutambuza emirimo y'irwaro. And on behalf of Lions Clubs International, I take this opportunity to hand over this ambulance to the district administration of Rubirinzi district. Twe okuranka ba Lions kureba ngo tugerezeho umunonga kuranga twalobinga twatunga ambulance y'ikikecho no kwenda kongera aryezo ambulance zesubiki no mu district kandi zikusinga kwebwa yo ba politicians okwenda kugira ngo irwaro gitu
rine those emergency services. Itwe nka generation yitu eyituruho hati twine kumanya ngo ebiruho ebitushangireho gina babikozire kandi nitwe nka generation age twine kugira bitwakora kugira ngo abarabe nibija nabo bagire bashangaho kandi bagumane bareberaho na no kutwijukiraho. Abarukure by'amagara mu district age bajyango ambulance gineja kwera chango ture twinobuzubu wabaruire omutambura abo kugira ngo abamwe mbargare kandi na nentambura tuba kujibasa ya deneza ambulance zirumu nosanga bakubetaga akasente kamazita usanga bataka basa so ambulance ntuteka itwenka facility na district tuzakore ukanti twajikwatagana kandi na namazita na nesonga zo kujikanikisa twaze kwateramu kugira ngo no mubiro wansi atakubasa teka mamazita turebike ngutu amuya owakubali ndi antatkunda na Onesimus ndi nabo kare mwebare abanyamakuru bitu bo abejo mu district ya Shemba bahabwirwe okongera kukozesa je emukuti ya zakanyabwenje Bigambo rwa Ankole Western University kabwoheshema municipality akutongoza au mission week erikuza kutandika 2013 byo kwa mwene 2026 as Ankole Western University as we unveil our main sponsor for the 2026. These days you go on social media to go on TikTok, start a new dancing style, start a new fashions and all those things. Watch people who are abusing each other, you know. But for us, those days we're using social media for important things that ended up giving these benefits. Omuhezi wa RDC abwashema district Samori Kunda ayebembiro kutongoza au marathon 2026 arabwira bejo kumanya hibarukurugana ne kibarukwenda. To use this opportunity to get qualification and also be connected to the outside world, because after here you need a job. You are not going to get a university degree and take it home and say, Daddy, Mommy, this is a university degree, I got. No, you need a job. Actually, now that you are here, the moment you leave this place, you are not allowed to go back to the village. Because now you're thinking and the thinking of the villagers. It's not the same. Don't be attracted by anything. Be in the mode of the lion. When the lion has the focus, it will not stand to other things, it will keep the focus. Even the eagle will focus an object 5 kilometers away. It will not lose the focus until it gets the victim. And we pledge support as the police of Shema. We shall support Ankole University. We've also talked to students about personal security. As we run for the cause, let us also keep alive by desisting from things that put us into criminality. Orukura Ankole Western University Dr. Andre Inomugisha ashabira bejo kufayo munonga umukore biruhanga kunda. Uguno mundu kwa kashatu kugira au marathon foringa the bigger au mission week ekuja kuberho okwezo kukwije 2013 kusibiro 20 umjenyi mukuru naro kuja kwa university nacho naje kuba wabanye bishop wa Church of Uganda Henry Rukorombi. The good works will take you to a greater height. So my prayer for you as undergraduates is to concentrate on your studies and do excellence. Itendekyo rya Ankole Western University rwatanise n'abahinji bo mwana ba Ankole Coffee Ningash SCPCU kurebeka ngo imyeto yaburwe njiri yo moyo mu bitekateko mbigambo no mu bikorwa. Amakuru agasha kwa Mike atwacire. Webare Mike atwacire tukize tumure ukacento garuka n'amakuru agande. Alo. Ese bo mwami mukasa. Mutyaneyo. Yono broka. Yenze broka wa mayumba. Bangambye ne nyumba za mwenungi ko. Kitufu. Oyagala yabisenga bimeka. Ngabisatu. Ebeyi bagigambye. Abangambye saa 5. Deda 7 zali nyamuko. Yidwachi. Anti danji je tusigisa ya mulembe. Anti nefali ya kitundu yalinya. Musigisachi. Global Paints. Mutia. Ku ceiling. Tukosa Global Mat. Ate munda ne tukosa Global Silk Vinyl. Singa kwetaga wabweru. Wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion. Kusiga je musiga. Ogwo mutindo okusasulira sente zonna. Guli umite.
Global Paint, a reliable product. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Mami! Wanje sabo. Ugamotia. Oina kachi. Ha. Kagulinzi tekako. Kagulinzi. I want everything, eh? Yes. So, when I pay the time, this will increase my loan limit. Hey, Hemutieni Momo. Madam, remove the food, put more meat, add the meat. Yes. Hey. Now, these are the fruits of paying your loan is in time. That's right. Every time you repay your Momo loan on time, your loan limit can increase, giving you access to more money when you need it most. Dial *165*5# to borrow, pay back, and grow your limit with Momo loans. You have juice? Yes. Juice in me. This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus, Channel 134 on GoTV. Uganda, are you ready? Kasidwa ngabiri muri muhoga skulu gaga cricket over we wali concert yo mwaka singa obunene Swans Avenue ekutusa kovinka live and loud and your biggest musical celebration of the year shilling them 23 n'ekitundu VIP mtwalo 8 n'ekitundu emeza ya milioni nya tickets zitandise okutundibwa MTN Momo kamunyenye mu 65 kamunyenye 20 kadara emilyango tugigula okusamwenda zennyini olwovinka wambe stage niwagidwa Belaga Uganda World ebitegekebwa Swans Avenue omwenge tewukirizibwa abali wansi y'emyaka 18 nnyo n'obuvunanyizibwa. Chunchumura kabozi komora kabozi Chunchumura kabozi tuntumure stressi Tuntumura burwiro komora kabozi Oshemezo mu wife, oshemezo mu husband Komora chukunywa cha kabozi multivitamin drink Chikutasyo munsi y'amagara marungi Nichikuyambaho kwigura emisi kireta amanu masyo mubashija hamwe n'abakazi n'endijo migasho kwata kabozi multivitamin drink otuntumura chubaro na stress echo kunywa cha kabozi multivitamin drink nichikorwa bakabozi health products limited chamibwa UNBS kandi churuhombe bipimo bya milliliters 320 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwetorora ihanga ryona okushubara no kumanya birukiraho 0702 15 81 Omwishongozi wawe ririye n'abasuba kweshongori yawe nojine ruhanga yakukunda ndakukunda ifyata yayo kitagurira tuletera Kampala omuri Serena Hotel ebiro makumesho twikomana n'umwaka kutandika no shamwenda emiryango neza kuba yigwirwe twatandikira kushamererwa jishuka ngwishikatirwa beshongozi ba gospel bakunda abaratere nanga tukashashanoka ukutaha muri mitwaro 5 VIP mitwaro 20 tebos a miliyoni 3 hamwe na nitaneza bamazireyo bishagikirwe TV West hamwe na Radio West Uganda Kumbucha Frisco Supermarket Baka Electronics Agri Motors Ankole Pharmacy Sam's Receipts JBL kumanya bukitiraho terazura mushanju 8 50 54 nkaga nina amabasha kanje. It might seem crazy what I'm about to say. Here's how you chase that gray away. Surrender today and show your smile, please. The world smiles back at you, so come on, smile, please. Surrender today, let's see
siba bet ku kebet kuba bet ku kebet siba bet ku kebet we wina ku kebet siba mane ku kebet we wangulire motoka yes buli mwezi kebet egaba ye motoka siba mane ku kebet we wangulire pichipichi anti ku kebet buli week ofunayo pichipichi Kbet and vroom we wina kagwira una telekomya unga ya chibe nga kumuloni guno ogenda kufuna omusogo gwangule motoka pichipichi milioni 2 buli wiki n'ebirala bingi genda ku website yaffe ku kbet.ug kumuloni guno nawo wakapesa ku kantu kwoli aliko yatonyiga star 85 star 3 star 2 hash aliko aliko mtenyiga star 5 star nya star mukaga star nya hash. Betting is for persons 25 years and above. Betting is addictive and can be psychologically harmful. Mami! Wanje sabo. Ugamotia. Oina kachi. Kagulinzi tekako. Teka kagulinzi. I want everything, eh? Yes. So, when I pay the time, this will increase my loan limit. Hey, Mutieni Momo. Madam, remove the food. Put in more meat. Add the meat. Yes. Hey. Now, these are the fruits of paying your loan is in time. That's right. Every time you repay your Momo loan on time, your loan limit can increase, giving you access to more money when you need it most. Dial star 165 star 5 hash to borrow, pay back, and grow your limit with Momo loans. Love juice? Yes. Juice in me. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Barara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Business er busy konkati nyine stock. Omuringo nkogwe no ferwa customer murungi. Na apo ya numeda no basa kutunga roni ombwira. Tunga roni okugerera kimwa shirinjo bukikuru 30 omushabiri ni nazonka. Turukwetenga kuboye no musingo ningo mwema. Ekikuru downloading apo ya numeda oshaberoni nikiba cyaho. Hatuno basagariza mu stoka yawe ohereze ba customer bawe otungure na business yawe wabo kwatanise n'abantu abashikira. Downloading app ya numida okuruga Google Play Store ningo teresumu ya note 8 note ishatu ema ina ema ishatu. Numida, fast, simple, built for business. Hamwe na ABC Feathers Sanitary Pads tokujwara bukumi bwoka konkani zije hamwe n'obusinge bwingi n'amani go kunyunyuta hamwe n'ebishenje bine by'obukumi kandi n'amapapagazo ni maringwa agari kuretera okwekunda n'obusinge izoba lyona nechiro quality pads affordable price. Pads zezi zikasimwa na award za bulenje bw'izoba ya Afrika. Feathers Pads niziretwa omusaizi nyingi ahari mu empango neza bulijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba omumbera zawe nkomukazi. ABC Feathers Sanitary Pads okwoloba amani obusinge. Feathers Sanitary Pads obukumi bw'omutano ombwire bw'omutano. Mommy, yes, at school abalala babane everyone crunching nange ku mulimu nga nkola when I'm watching my kazanyo ndabye mbaga ya dad anti ku highway nga mvuga sisumagire ekyo shuwa kati nange bampakingire honey mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. From the grandest stage, the badges change, but the passion remains.
It's a special goal. Coming to man. This football is from the heavens. What a story this is. 10 months of drama lie ahead. The stage is set. The biggest stars from the world's biggest leagues on SuperSport. It's on GoTV. Karo makuru agebyemizano Ntare School hamwe na Kigeza High School zasingure medali omumpaka yemizano y'amashomera we cange caburwizoba ya fiasa bwanyuma yo gukora kurunji omuzane rumu neja kuhendera nyincakare omurumorogoro omwihanga erya Tanzania konkayo Boniconsil neja kurwanira bronze bwanyuma yo kusingwa Renensi na gora emahari 0 omuzane ya semifinals. Amashemererwa twine minji munonga hakuba mpira gwabagugumire timu ya Kenya yabegumire hakuba twasingura nobonero mwenda ahari mushanju gwaguma guri mariri konka twamara bojo baba resilient bazana namani batamo bukoryo bwena obukocha begesize ompira bagusimbura nsokera dala nibazo omutonzi ola results zetufunye abana basambye yadde tukoze ensobyemu era bone Rennes nekozesa chance yayo netuteba penalty but tukyalina omukisa okuba ntusobola okuwangula omupiira ogw'enkya ntutwala third place home so tusuubiza abewaka nti tujja kudda n'omudaali abaana ba Boniconsil bityo bazaana gye omupiira gwabo gwaguli babinemu emico mirungi munonga bazaana gye munonga abantu bapuresinga mbwenu bazana abo kuba ko kureba ayibarigena nayo bakire bwo mundu bwo kubanza aharengo rwa semifinals aharengo rwa East Africa so nyenda kwasima munonga Amashemero mingi abwa final gitwashikaho niyo final yetu yo kubanza abo nticyashabo buhagize bwanyu mutagire nsabara kandi tekeza mu tuza kutwara ikikopechi kare munyamakuru w'italo Jas Byamukama ariyo muri hangeri ya Tanzania okongera kutusyaho emizanejo y'amashomero yo harukuburayo esandemwe empake za league yihanga eza Uganda Premier League okutandika elizoba timu yambara City FC yayanjura bazana umunana okwera timu ejo gukora kurunjo mu mpaka eza league season erikwija aba bayanjura n'akaciko ka board akarakurire timu eji botireho nano kwanjura company ya Africa Coffee Park muri ntungamo nkaba sponsor basya abarkwija okumara myakena barikushajika timu yambara City. To inform you that our ticket prices will remain like this. Ordinary ticket will be at 5,000, VIP will be at 10,000. However, the new leadership of Mbarara City Football Club has devised means of bringing funds back to the pitch. For the first 3 games, we are going to be according free entrance to the fans as long as you have our new jersey for this season. So ntunda kwa manyisa tunyire na sponsor musya Africa Coffee Park neshangwa ntungamo nyenda kutwara mcho kubasima bakagaruze sente nari bakagaruza support ombantu bankole ayi factory ejeri so nyenda kubasima bali ana uninza kuba chance bagiye kibagamba kandi bagariche batecha icyabo inchuru kushangwa ntungamo Africa Coffee Park ikiro artificial carpet ekichayi numuchimangu kacheka batwene bagikosa ibivuru nebindi bintu twine bigishisha so abakuru ba Uganda Premier League na FIFA batwire nebajanga kwate take meeting standards ezibakwetinga so twenduzana na mwanja konkanye ndakusima Africa Coffee Park bagache batecha icyabo so twandikire FIFA tutekateka ngundu baza kwikiriza ni nshongachi ahabwachi ekitongore cha Inspire Coffee Park supporting jero mpira omwani
nkihanga nubwo gukusinga yo kuturetera esente kandi nko kumukimanya omwani especially mu Western Uganda abantu abinji nubwo gwatushomisi so mbwenu nkihanga nka Western Uganda twine kutandika kunywa omwani gwitu kare amakuru Agacencwire aho nuho twabasaga hendera kandi wabanaga kuseho ndi Elias Rutugusa hamwe na mutayi wanje Sande Brian niwo rumo rwo bonero twendeze kurara kurunzi